Kudayım buyursa özgöçe oroza karmayız dedik. Turabı? Bıyılkı orozabız özgöçe olup dedik. Özgöçe oluş için bir-eki kengeçlerce nasihatlar deseniz de al menin nafsım için nasihat, belki sizler de kabul alasınlar. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, men Ramazan ayı baştalganda bir paygambardın hadisi menen başladım edi. Bunyal İslam ala hams, İslam dini 5 nersenin üstünde turduğu dep. Eğer uşul mescitte bir İslam dini de elestetsek, anın fundamenti paydawalı aşhadu en la ilahe illallah, Allah'ın barlığına bilgine güvölük berip jalgız sıyınuğa Allah Teala'dan başka kuday yok. Ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluhu, elbette Muhammed Aleyhisselam Allah Teala'nın kulu jana elçisi. Ve ikamis salat, namazda oku ve itaiz zekat, zekat beru. Toktala turgan mesele tırmakçanın içine alabız, je aslında iki sızık mesizlik koy. Ve savum Ramadan. Ramazan ayında oroza karmao deydi. Arap dilinde savum degen söz imsaku mutlak, özüngdü absoluttuk karmay bilүү. Nafsыңды, özüngdü tıya bilүү degen söz. Biroq tileke karşı biz savum Ramadan'dın orduna akli Ramazan dep koyuyoruz. Ramazan ayında oroza karmao emas, Ramazan kelgende jemey, içmey dep alabız. Absoluttuk özü başkarıp nafsı tıyuu emas, nafsımızga kul bolup adattagынан taşkары jeş. Birinci nasihat bilip koyalım. Ramazan ayı jeş, içiş, üç türdü salat, birinci, ikinci, üçüncü menen kursaktı toygozu emas. Birinci nasihat ne eken? Ramazan ayı jeş ayı emas. Bunda eldi karasan Ramazan ayında maşallah başka aylarda almagan produktlardı almay, başka kılmay, uyda özünçe baykuş ayaldar kухняda 6 saat, 7 saat birdeme dayardamay, Ramazan kelgen kezde çoğ atanı çakırmay, Ayşatanı çakırmay, klastaşları çakırmay. Karasan dasturgon jaynagan. Birinci vasiyat ne eken? Savm Ramadan ve leysa akli Ramadan. Ramazanda jeş emas. Ne eken? Özüzdü başkara bilir. İkinci kengeş. Hurmatlı Müslüman bir tuğan, barыңдын үйүңдө tarazı var. Orozonun ikinci gün oldu. Bugün tarazıga düşüp koygular barıp, orozonun birinci, ikinci gününde men 80 kilogram edeyim, Kudayıma şükür. Ayet namazga bara jönögöndө bir düşösün, 77, 76, maşallah Ramazandan orozonun bekem payda tapsın. Allahu Akbar dep takbir aytıp bara ver. Biroq bugün tarazıga düşkönde 80 eleň, erteň ayet günü 87 bolup tursaň, 60 kilogramda 70'ge çıkıp kalgan. Men köp aytkan jokmun. 70 bolsoň 67'ge 3 kilogram. 30 günde 100 gramdan arıqtagın bolasyň. To'g'rimi? Hurmatly Müslüman bir tuğanım. Kebiriň men azırımda kuchaktaşaysa koluň jetpeydi da. Men aytda inşallah kuchaktaşganda bemal kolum jetkendi kalayman. Ramazan ne eken? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadisiga to'xtalam. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ilk hadisinde Abu Hurayra radıyallahu ta'ala anhudan jana başka sahabalardan kelip Miqdam ibn Ma'di Kariba degen sahaba. Qala sami'tu Rasul sallallahu aleyhi ve sellem peygamberden uqtum deydi. Ma'di Kariba imnen uqtunuz desek qarang. Adam balası bu dünyada toltura turgan kursagынан jamanrak nerseni tolturbayt deydi. Meşekti toltursaң bolat eken, kampаңды toltursaң bolat eken. Peygamber aytat, adam balası bu dünyada tolturgan en jaman nerse aşkazanın kursağı deydi. Çünkü hasbul li adami aw li ibn adam adam balasıga jetişerli bolat. Eğer kursaktı tolturam desең, oşoga majbur bolsoň, luqaymatun yuqumna sulba. Bir kança tiştemet menen, bir kança parça tamak menen özüňdü muhtaçlygyň deme kıl. Aşkazandy 3'e böl deydi. Sulus lit taam, 3'ten birini tamaka, ve sulus lil ma, dagı 3'ten birini suga, ve sulus lil hava, da 3'ten birini nege? Dem aluga. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem peygamber bolup kelgen kezde Egipet'ten peygamberga bir vraçtardy jönötöt. Mukawqis degen padişah. Peygamber Mukawqis'ten bardyk belegini alat dagı vraçtardy kaytarıp berет. Biz vraçtarga muhtaç emasmiz deydi.
Nege muhtaç emesin dese? Biz ушундай коомбуз aç kalmayınca jebeybiz. Jeşke majbur bolsok aşkazanды 3'kө bölөбүz. Bir bölügün tamaka, bir bölügün suğa, bir bölügün oksijen. Dem alууга deyt. Oşondan bizge vraç kerek emes deyt. Bardyk oorudun borboru ушул экен, aşkazandan eken. Biz bugün Orta Aziya elleri aşkazanды 3'kө bölөbүz. Bir bölügün kamırga, bir bölügün etke, bir bölügün gürüşkö. Suudu üstüne içip alıp anın kekiri bette kelip namaz okuy alбайбыз. Урматтуу мусулман bir туган. Пайгамбар айткандай жеп келген эле эки параны билбей каласың. Анан курсагыңды толтуруп чектен тышкары дем толтурган топтой болуп келесиң дагы. Рүкүгө барсаң кыйк. Рүкүдөн кайтсаң да кекирмей, башка кылмай. Урматтуу мусулман bir туган. Азыр инсандын температурасын өлчөгөн эме бар, градустик барбы? Бетте киргенде эмең өлчөп атасың. Эми бирөө сурайт да, дамыла болуптур, сиз айтып атасыз, ашказанды 3'кө бөлүүдө аппарат барбы дейт. Ошондой аппарат барбы? Ашказанды 3'кө бөлгөнүңдү өлчөй турган аппарат барбы? Бар менде. Менде бар. Үйрөтөйүнбү? Пайгамбарга бир салават. Ашказанды 3'кө бөлө турган эң жакшы аппарат тамакты жеп жаткан кезиңде дагы жегиң келип жаткан кезде өзүң туруп кетесиң. Түшүндүңбү? Бирөө колуңдан тартып тургузбаш керек. Дагы тамак жедиң, бирок дагы иштегиң каалап турат. Дагы жең көзүңдө тойгон жок, ашказан дагы бир каалап жаткан кезде ошону токтотуп тура калсаң дагы келип "Oğlum meni turguzуп кой" деп да. Отурган жерде курсак тойгозуп алып барат, өзүң да тура албай калып, же тааратка тура албайсың, же намазга тура албайсың. Аппарат кайсы экен? Тилекке каршы биз жакшы тамак калгынча жаман курсак жарылсын деп жей бересиң. Эмне жарылышын күтөсүң биз эле? Ал курсак жарылбаган менен ашказан өтө эме? Башка жерди жарып чыгып атпайбы? Турабы? Ошондон урматтуу мусулман bir туган, экинчи осуят эмне экен? Биринчиси Рамазан айы жей турган ай эмес. Экинчиси үйдө бүгүн таразыга түшөбүз. Иншалла. Айтка келерде, айт намазга келерде да карап туруп кошмой жок. Ramazanda men deyt 5 kilo koşupпун deyt. Келиңиздер, арыктамай. Андан кийин урматтуу мусулман bir туганым, жанагыдай ашказанды 3'кө бөлүп келсеңиз, 2 пар эмес, 3 пар Куран окуңуз келип калат. Жаш бала уктабаганда апасы эмне кылат? Эмчек берет. Бала эмчектебип, тойгондо уктап калат да. Курсак көп тойгон сайын уйкуң келет анан. Турабы? Аз карадым да биз салам бергенде карасаң о жакта кебилер. Жана имам окуганда балким арабча түшүнбөгөнүңөр менен имам "Я айюхаллазина аману ла тaqrabus salata wa antum sukara." O иман келтирген бенделер, силер мас болгон кезде намазга келбегиле дейт. Hatta ta'lamu ma taqulun. Emne dep жатканыңарды билип акылыңар ордуна келмейинче дейт. Бул арак арам болгон кезде даража менен болот да. Ушул жердеги биринчи, үчүнчү даражада келген мас болгон кезде эмнени сүйлөп жаткан кезиңерде, эмнени окуп атканыңарды, эмне жөнүндө сүйлөп атканыңды өзүң билмейинче, акылың жайына келмейинче намазга келбе деген аят бул. Бирок мындан кийинки аятта ла тaqrabus salat wa antum sukara. Мас болгон кезде намазга жакын келбегиле деген аят болсо, 4-нчи аят менен Аллах табарак ва таала иннамал хамру вал майсиру вал азламу риджсун мин амали шейтан фажтанибу. Албетте арак жана кумар, палачу, чучуклак тартуу баягы бакшылардыкы. Риджсун мин амали шейтан, бул шайтандын ишинен болгон эң нажасат, эң арам нерсе фажтанибу.
içpegil emes, sактангыламынан деп 4-cü ayat kelgende arak aram bolgon. Biroq jana men toktolgon ayatda hatta ta'lam ma taqulun. Emne dep atkanыңарды bilmeyince namazga kelbegiledi. Bugün kebler arak içpegen mastar var da. Kantip arak içpegen mas? İmamdın artında turat dagın Şamda okudu misali. Kursaktı janagınday toyulturup kelgen. İmamdın artında turat, imam Fatiha'nı okudu. Oşolle bilgen Tabbat yadani, je kul a'udhu birabbil falaq, je kul a'udhu birabbin nas okudu. Salam bergenin imam surasıyla, ikinci reketke kaysını okudum dese biri de bilbeydi. Sebep al, başka nerse men alek. Orozada dağı bir nasihat urmatı Müslüman bir tuğan. Orozada dağı bir nasihat. Bir balanız 14 saat uktap atat, uykuga tereң uktap kalganda. Tünü geldin dağı tur deseng ne deydi? Kimsin deydi? Balаны akırın oyagotasın da turab. Kokkustan ile biröydü kele jatpay tur başka deseng. Bunu aytayın degen sizlerge bir түшүнүктүү болсун деп атам. Aşkazanın 14 saat açka olup uktap kaldı. Sen Allah akbar şam boluş menelle bar naydı vermedi. Bulam aytadım ne oldu dep. Soğuştan gelgen joksun mu? Aytayın degen mesele biraz sudu iç. Biraz kurman emek kıl. Tamak pişkan dasturdan kaçıp ketpeydi al. Şamda oku. Şamda okusan akırın 3 reket farz, 2 reket sünnet okursun. Aşkazan oygonat. Özüge kelip başka tamaka dayar olur. Azam boluş menle oturup alıp birinci, ikinci jep alıp andan keyin kekirip şamga turup da. Anda şamды da жақсы окуй албайсың. Урматтуу мусулман bir туган, өзгөчө орозо кармасак, Кудайым билсе иншалла ушул айтылган сөздөргө biraz амал кыла турган болсок, орозобуз иншалла өзгөчө болот. Дагы bir негизги маселе, биз Орта Азия эли, айрыкча Кыргызстанда уйгур bir туугандарыбыз, Дунган bir туугандарыбыз, Өзбек bir тууган, Казак bir тууган, кыргыздар биздер үчүн эмне кылабыз, урматтуу мусулман? Şu орозо келгенде конок чакырмайды баштайбыз да. Çakırып эмес, çakıra ber. Бирок bir salat менен birinci, ikinci эле кылып кой. Salattын 3 türünü берет. Андан кийин шорпа менен самсасын берет. Андан кийин дагы bir куурмасын берет. Андан кийин 5 бармагын алып келет. Анан кантип намаз окуйт айтчы. Башка айда 3 ayda жебегенди 1 ayda жеп алабыз да. Айтка келгенде бардыгы машалла 78'ge emez 88'ge çıkıp kaladi. Oşoндуктан kelingizler. Emeni de azaytabız. Ova birödün oğuzun açılgan öte çoğun soğuk. Oşo oroza tutkan adamın soğuça anın soğuğu bir kıpınca kemesinden soğuk olasız. Bирок oroza tutkan adamdı oğuz açır degen söz 5 türlü tamak ber degen söz emez. Sözün akırında bir nese men ayaktayım. Biz Egipet'te okup жүрөбүз. Bir gün okugan studentler bizge sabak bergen bir Arap ustazı uyga çakırdık. Em Kırgızstandan bargamızda biz. Em Arap ustazı uyga çakırdık dep şorpa kıldık. Aş kıldık, mantı kıldık. Bir iki türlü salat kıldık. Samsa jasattık. Dasturgonda oturduk. Azan boloyun dep kalgan neni kütüp atabız? Oğuzчарды kütüp atsak janagı ustaz bizge aytıp kaldı. Abdüşükür var, Ravşanbek var, Burhan var, Said Ahmet var. Abduhalim var, başka var, bardık Orta Aziyadan bargan baldarımız. Bayağı ustaz aytıp kaldı. Dasturgonda jık tamakta emi. Abdüşükür ayın menen жазылат. Ayın menen baştalgan bir ayat oku dedi. Amma yetesaalun abasa ve tevella en ja'ul a'ma. Ravşanbek re menen baştalgan bir ayat oku dedi. Alif lam ra. Burhanidin be menen baştalgan bir ayat oku dedi. Said Ahmet sin menen her kimin özünün atının baş damgasından birden ayet okugula dedi. Ayet dep tabi okuduk. Emi dedi birden hadis aytabız dedi. Her kimisi familiyasının, atasının baştalgan, otçustuasının baştalgan baş damgası menen birden hadis aytkıla dedi. Kıynalıp tapпай kaldık. Anan külüp koydu dağı. Şamda okuduk. Ne sabak aldыңар aytkılaçı. Men bunu oturuştagı janagı ustazdın sabagına bir nerse aldım.
Atыңның башталған, же атаңдың атынан башталған bir тамға хадис, аят білбейсің, ушунча тамақ жейсің бе деген сөз. Шунun барыны біз жейбіз дейді. Эми элестет сен. Өзүңдүн атыңнан башталған, тамгасынан башталған bir аят билбейсиң дагы, дасторконда жегениңди кара. Багылган эмеде анча жебейт дейт. Жебе деген сөз эмес, урматтуу мусулман бирдик. Аллах Тааланын берген ниматыны же бирок чеги менен, өлчөм менен. Ибадатка мындай сергек, бекем болуш үчүн да. Болуптур, намазга эмес, ошондой жанагындай курсагыңды тойгозуп алып мына машыгууга барсаң болобу спортзалга? Жарабайсың да туура. Кандай болот десеңде, намазга да бир аз жеңилирээк болуп келгиле да. Анан келип алып, жаныңдагыны алдап жөтөлөсүң, кекиресиң. Mantık жегениңди айтмакчысың ба? Амин. Аллахумма гфир лана зунубана ва каффир анна сайyiatina ва таваффана мa'ал абрар bi rahmatika ya arhamar rahimin.